Cristiano Ronaldo atangaje ko atazongera gukina ikindi gikombe cy'isi. Nkuko byari byitezwe ntabwo yakina ikindi gikombe cy'isi 2030. Nyuma yo gutsindwa na Espagne igitego kimwe ku busa, Cristiano Ronaldo atangaje ko atazongera kugira ikindi gikombe cy'isi akina. Cyakoze avuga ko kuva mu ikipe ya Portugal yo atari aka kanya, ahubwo ari kubifatira umwanya akabitekerezaho. Cristiano Ronaldo yakinnye ibikombe 6 by'isi, aho yatangiye gukina mu 2006 akaba asoje 2026. No kuvuga ko amaze imyaka 20 akina igikombe cy'isi. Ku nshuro ya mbere Cristiano Ronaldo yakiniye mu Budage, aho yasezerewe ku mwanya, aho yasezerewe muri kimwe cya kabiri. Mu 2010 yakiniye muri Afurika, mu gihugu cya Afurika y'Epfo, aho yasezerewe muri kimwe cy'umunani. Muri 2014 ku gikombe cya gatatu muri Brazil yasezerewe mu matsinda atarenze n'umutaru. Naho mu 2018 yakiniye mu Burusiya, aho yasezerewe muri kimwe cy'umunani. Mu 2022 aho Messi yajyaniye igikombe cy'isi muri Qatar, yasezerewe muri kimwe cya kane. Cristiano Ronaldo asezerewe kuri iyi nshuro 2026 ku gikombe cy'isi cyaberaga mu bihugu bitatu: United States of America, muri Canada ndetse na Mexique, aho naho yasezerewe. Cristiano nta kuzuyaza, yahise avuga ati iki ni igikombe cy'isi cyanjye cya nyuma nkinnye. Icyemezo kijyanye no gukomeza cyangwa guhagarika gukina Portugal kiracyatekerezwaho. Iki si gihe cyo kugifata, ahubwo ni icyo gutekerezwaho. Gusa yahamije ko anyuzwe mu mutima we, ko ntacyo yicuza mu byo yakoze byose. Cristiano Ronaldo aho yatangarije ko igikombe cy'isi cya 2023 cya nyuma kinye nyuma yo gutsindwa na Espagne, yavuze ko nta yindi World Cup azongera gukina, ariko ntiyahise yemeza ko asezeye mu ikipe y'igihugu cyangwa umupira w'amaguru muri rusange. Yavuze ko azafata umwanya igihe akabitekerezaho mbere yo gufata umwanzuro we wa nyuma. Muri iki gikombe cy'isi abafana ba Cristiano Ronaldo bari biteze ko ashobora kuzakijyana, uko bumva ko ari cyo gikombe cy'isi cye cya nyuma, hanyuma bamugereranya na Messi bakabatandukanyiriza ku gikombe cy'isi bigahora. Ko Lionel Messi yajyanye igikombe cy'isi 2022 aca impaka kuko we yakijyanye, nyamara Cristiano we ntacyo yajyanye. Aba bakinnyi babiri bari bahanganye ku bikombe bakinnye mu gihugu kimwe cya Espagne, aho umwe yakinaga muri Real Madrid Cristiano Ronaldo, naho undi akina muri FC Barcelona akaba ari Lionel Messi. Aba bakinnyi bahanganye mu bihe bitandukanye ndetse izina ryabo rirazamuka rirakundwa. Bivuga ko nta n'abandi bantari bazabasimbura bakina umupira w'amaguru, uko biragoye ko byazakora. Kuri ubu ngubu hari ikindi kiragano gishya, hari kiragano cya Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Vinicius Junior, Jude Bellingham ndetse n'abandi bose. Iki gikombe cy'isi gitangira, Cristiano Ronaldo yari mu itsinda ririmo Repubulika Demokarasi ya Congo, ari mu itsinda ririmo Colombia ndetse na Uzbekistan. Umunsi wa mbere aho byari byitezwe ko ekipe ya Portugal ibuze gutsinda Congo byoroshye, ariko siko byarangiye kuko iki gikombe cy'isi hari kirakomeye. Byarangiye binganyije igitego kimwe kuri kimwe. Umukino wakurikiyeho Uzbekistan, Portugal na Cristiano Ronaldo ntibazuyaje, bayinyebeka ibitego byinshi, barayicecekesha. Nuko nyuma bahura na Colombia bava mu itsinduko, aho muri Colombia yo banganyije ubusa ku busa. Ntibyahereye aho, ubwo bavaga mu matsinda bahuye n'ikipe ya Croatia ya Luka Modric. Luka Modric bakinanye mu ikipe ya Real Madrid, bayitsinda ibitego 2-1. Nuko bamaze kwitsinda ibitego 2-1, igitego kimwe cyari cya Cristiano Ronaldo yatsinze kuri penalty. Nuko umukino urangira Cristiano Ronaldo avuyemo uwo yahaye umwanya Ramos atsinze igitego cya kabiri. Nuko ikinyuranye kiba igitego kimwe hagati ya na Croatia.
Kuri iki ubwo byitezwe ko Cristiano agiye gutaha agasubira muri Portugal cyangwa agahita yisubira muri Saudi Arabia aho yiberaga, akajya kuba hamwe n'umudamu we ndetse n'abana be, akajya kwishimira ibihe byiza yagize kuko nta mpamvu yo guharanwa n'agahinda k'ibihe bibi yagize. Lionel Messi nawe arategerejwe iri joro aho ari buze guhura n'ikipe ya Misiri yo muri Afurika. Ese Lionel Messi arakomeza cyangwa nawe baramucyura hakiri kare?